تجلیل روز قرباندان سایه انرژتیکا بار دیگر دلیل از توجه حکومت کشور نسبت قرباندان این ساحه است. در جمعیت سهامی شده شبکه برق پنجگان جواباً به این غمخوری توجه کوشش به خرج میدن که وظیفه خویش را صاف جلانه باعث درک مسئولیت و درک آن معنی که روشن و گرم بودن منزل مردم از زحمت شبانه روزی آنها وابسته است اجرا می نمایند. بخشجان پنجگان با جامعه تنتنوی بخشته به روز انرژتیکا که آن در تالار کوخ لایق برگزار گردید با همه افتخار جمع آمدند. قبل از آغاز جامعه تنتنوی ما اندیشه‌های چند نفر را روی نوار آوردیم. سایه انرژتیکا روزی بخشو تشکیل شده است. امروز همه یکی ما باید که برق صرف سرشتکار کار کنیم. یعنی من درست که همه در بی برق حال نیست. معلومه که استفاده برده سر و برق هم محصولات است. از دستگاه خودساخت استفاده بردن لازم نیست. از لامپ‌هایی که تصفون استفاده بردن کنید چونکه هنوز سال 2009 فرمان اساسگاه اصول وادی بودی بندشت بود درباره منع لامپ‌های تصفون و دستگاه خودساخت برقی. برای همین امروز وقت رسیده است که به قدر همین مالکیت باید رسیم، اینو صرفه کنیم، سرشته کنیم، مالکش رو وقتش سپریم. شهروندان شهر پنجگان، شهر دیوت پنجگان احتمال خوش می‌دم که کارخانه تشکیلات‌های غیر صنعتی نوباست شکل فعالیتش باید که مبلغ بخش را سری وقت پرداخت نماییم چونکه دانیم که در آینده زیرک‌های ما نیروهای برقی ما درست کار کند و دائما خانه ما نورافشان و آباد باشد. برق این نعمت پروردگار است. از تمام شهروندان خواهش میکنیم که به قدرش رسند. مقصد ما یکتا با خلق و وطن خدمت رسانیدن. در جامعه تنتنوی نخست دیرکتور کارخانه نسیم حکمت‌الله سخن گفته همکسبان خویش را با روز انرژتیکا صمیمانه شادباش گفت. با همگان معلوم است که همساله در قلمرو کشور سنه 22 دکتر روز انرژتیکا جشن گرفته می‌شود. با همین مقصد شبکه برقی پنجگان تصمیم گرفته است با اشتراک اجرا کننده وظیفه رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده و کارمندان برق چهارمین ایدانه را برگزار نماید. همکاران عزیز، واقعا تجلیل روز انرژتیکا تشبوس سریوقتی است، زیرا سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی سیاست پیشبرنده آب و برق شناخته شده. هر یک فرد کشور زندگی شایسته را از بنیاد نیروگاهی بنیانگذاری دوران استقلال می‌بیند. محترم رئیس، همکسبان ارجمند، در واقع ساحه انرژتیک کشور یکی از ساحه‌های کلیدی جامعه امروزی ما بوده. تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان علاخصوص در دوران صاحب استقلال کشور و دستاوردهای بزرگ قائل گردیده است. شخصا شرکت داشتن اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق در جامعه تنتنوی بخشته به روز بخشجان خود دلیل با فکر بود که فعالیت این ساحه مهم ساحه‌ای که رشد دیگر ساحه‌ها را به آن تصور کردن ممکن نیست در مرکز توجه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولت شهر قرار دارد. با اجازت شما من پیش از همه پیام تبریکاتی رئیس ولایت سوخت و مناسبت روز انرژتیکا را به سهم شما می‌رسانم. همه ساله 22 دکتر در جمهوری تاجیکستان روز انرژتیکا تجلیل می‌گردد. با این مناسبت همه کارمندان ساحه را تبریک و تهنیت می‌نمایم. ساحه الکتروانرژتیک کشور ما که در اساس ذخیره‌های پراقتدار آبی جمهوری بیان شده است، رکن مهم حیات و اقتصادیات میباشد. ترقیات خواجگی خلق، بهبودی روزگار مردم ولایت و جمهوری از پیشروی این ساحه وابستگی کلان دارد. هدف مهم امساله در فصل‌های ترماه و زمستان تأمین بفاصله اهالی و ساحه‌های خواجگی خلق با نیروی برق قدم قطعی به سوی استقلالیت انرژتیکی مملکت به حساب رفته از عملی گردیدن سیاست بابرار انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان شهادت می‌دهد. در زمان صاحب استقلالی و مخصوصاً سالهای آخر در ساحه انرژتیکی کشور تحولات دیگرگونی‌های زیاد به عمل آمدند. پیش از همه در نتیجه
таваҷҷӯҳи хоса ва дастгирии бевоситаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, нерӯгоҳҳои барқии обии Сангтуда-1, Сангтуда-2, маркази дуюми барқу гармигии шаҳри Душанбе, 2 агрегати нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва даҳҳо нерӯгоҳҳои хурди барқи обӣ, зеристгоҳҳои барқӣ ва садҳо километр хатҳои интиқоли нерӯи барқ сохта ба истифода дода шуданд. ҳоло дар асоси таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои барқии обии Норак, Қайроқум ва Сарбанд амалӣ шуда истодааст. тибқи қарордод барои татбиқи лоиҳаи таҷдид ва барқарорсозии нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум 149,9 миллион доллари амрикоӣ масраф шуда, баъди таҷдид ва барқарорсозӣ иқтидори нерӯгоҳ афзуда, он ба 174 мегаватт расонида мешавад, ки истеҳсоли миёнаи нерӯи барқ 38% меафзояд ва муҳлати истифодабарии таҷҳизот зиёд мегардад. бо боварии комил метавон гуфт, ки амалӣ гардидани ин лоиҳаҳо, ки татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат дар соҳаи энергетика мебошад, аз кормандони соҳа вобастагии калон дорад. дар ин радиф ба шумо энергетикҳои вилоят барои комёбӣ ва дастовардҳои калони меҳнатиро таманно менамоям. ири касбӣ муборак дӯстони азиз, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода. дар идомаи суханронӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холидзода Абдухолиқ кормандони соҳаи барқро аз номи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр шодбош гуфт. ҳамдиёрони азизу арҷманд, муҳтарам кормандон ва собиқадорони соҳаи энергетика, ҳамасола санаи 22 декабр дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи энергетика таҷлил карда мешавад. аз ин рӯ ҳамаи шумо кормандон ва собиқадорони соҳаи энергетикаро бахшида ба иди касбиятон самимона шодбош гуфта, бароятон саломатии бардавом, хонаи обод ва рӯзгори накӯро таманно дорам. ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ ва тараққиёти босуръати техникаву технологияҳои муосир бо кӯшишу талошҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри нигоҳ доштани мавқеи сиёсии худ дар бозори ҷаҳонӣ, аз ҷумла расидан ба истиқлоли энергетикӣ қадамҳои устувор мегузорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки амалишавии лоиҳаҳо дар соҳаи энергетика имкон дод, ки ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар 7 соли охир, яъне солҳои 2013-2019 1.3 баробар, яъне аз 16 миллиард ба зиёда аз 20 миллиард киловаттсоат афзоиш ёбад. ҳозирини гиромӣ, ман мехостам камтар дар бораи таърихи фаъолияти соҳаи энергетикаи кишвар ба саҳми шумо расонам. нахустин нерӯгоҳи барқии обии кишвари мо ин нерӯгоҳи варзоби боло ба шумор меравад, ки сохтмонаш соли 1931 дар соҳили чапи дарёи Варзоб оғоз ёфтааст. то ин вақт дар шаҳри Душанбе истгоҳи дизелии барқӣ бо иқтидори 78 киловатт кор мекард. дар солҳои 1959-64 силсилаи нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар дарёи Вахш, Шаршара бо иқтидори 30 мегаватт, Сарбанд бо иқтидори 240 мегаватт ва марказӣ бо иқтидори 15,1 мегаватт сохта ба истифода дода шуданд. дар он солҳо нерӯгоҳи Сарбанд дар Осиёи Миёна калонтарин ба ҳисоб мерафт. бо ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ нерӯгоҳҳои барқии обии Сангтуда-1, Сангтуда-2, хатҳои интиқоли барқии 500 киловолтаи шимол-ҷануб, 220 киловолтаи Лолазор хат-Лон, Қайроқум-8, навбати аввали маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 бо иқтидори 100 мегаватт соли 2014, навбати дуюми маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 бо иқтидори 300 мегаватт соли 2016, даҳҳо зеристгоҳҳо ва нерӯгоҳҳои хурду
میانه برقی ساخته با استفاده داده شدند. 29 اکتبر سال 2016 در شهر راغون با اشتراک اساسگزار صلح وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحل دریای وخش مراسم آغاز نیروگاه برقی آبی راغون برگزار گردید. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان خود سزاوار بولدوزر 1.5 ساعت با پیش کردن سنگ و شغل مجرای دریای وخش را بسته و بنیاد سربند نیروگاه برقی آبی راغون که برای مردم تاجیکستان حیات و ممات است حسن آغاز بخشیدند. من به سهم کارمندان سایه انرژی میرسانم که پیشوای معظم ملت همه وقت در پهلوی انرژتیک ها هستند. اقتدار لایحه‌ای این نیروگاه بزرگ 3600 مگاوات را تشکیل داده، عین زمان دو اگریگات با توانایی 1200 مگاوات مورد بهره برداری قرار داده شده است. همین طریق مسئله رشد ساحه انرژتیک در طول 29 سال استقلالیت همیشه در مد نظر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. در دوران صاحب استقلالی کشورمان در وادی زرافشان که خدمترسانی برقی آن را شبکه‌های برقی پنجکن به عهده دارد، یک قطار دستاوردهای انرژتیکی به دست آمدند. واقعا هم جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برقی پنجکن از سال 1971 همچون تشکیلات علاهیده فعالیت خود را به راه مانده در بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه در قلمرو ناحیه‌های کوهستانی مسجد، عینی و شهر پنجکن، بنیاد زیرستگاه برقی 220 کیلوولتی اسکادر مورد استفاده قرار گرفتن خط انتقال برقی 220 کیلوولتی سوخت عینی سهم ارزنده خود را گذاشته است. باعث افتخار است که در عرفه تجلیل جشن نوروز بین المللی سال 2018 با اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت خط برقی 220 کیلوولتی عینی پنجکن و زیرستگاه برقی 220 کیلوولتی رودکی پس از تجدید و از نوسازی در شهر پنجکن مورد استفاده قرار داده شد که این عمل توانست در رشد اقتصادیات دیار ما سهم نظررس گذارد. علاوه بر این مورد استفاده قرار دادن نیروگاه‌های آبی برقی خرد ارتوچ و پنجرود با توانایی 500 کیلووات توانستند تا جای مشکلات تأمینات برقی اهالی جماعت دهات رودکی را حل نمایند. محض در همین دوره با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت با تشکیل خطهای برقی نو و گذاشتن نقطه‌های ترانسفورماتوری علاوگی اینچنین عوض ناقل‌های فرسوده با ناقل‌های نو باعث آن گردیدند که تأمینات برق خوشصفت به اهالی شهر و دهات پنجکن تأمین گردد. حاضرین گرامی، باوری کامل داریم که بخشیان شهر و دهات پنجکن بهر رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی سهم سزاوار خود را می‌گذارند و سنه تاریخی و فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌گیرند. با چنین نیت‌های نیک بار دیگر همه شما کارمندان و سابقه‌داران ساحه انرژتیک را با تجلیل ایل کسبی انرژتیکا صدقاً مبارکباد نموده برایتان روزگار آباد و آسوده و مهنت پرثمر را بهر پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان عزیزمان تمنا می‌نمایم. ایل کسبی مبارک انرژتیکای عزیز. من از روز اول فعالیت کاری در شهر پنجکن از دستگیری به واسطه کارمندان ساحه انرژتیکا باز یک همین نیروی تازه گرفتم و همین را حس کردم که واقعا سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت را انرژتیک ها با تمام جد و جهد از تحت دل دستگیری میکنند. من منتداری مردم شریفی پنجکن و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن را به شما میرسانم. یک چیز را باید قید نمود که وضعیت امروزی که در سراسر جهان است، تغییریابی اقلیم که باعث
иваз гардидани вазъи экологии ҷаҳон гашта истодааст ва он ба тоҷикистони азизи мо ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад бетағйир намонд. ва имрӯз мо дида истодаем ки дар обанборҳое ки дар ҷумҳурӣ ҳаст, дар нерӯгоҳии барқии обе ки дар ҷумҳурӣ ҳаст, сатҳи об ниҳоят паст рафта истодааст. ва ин масъала бевосита таҳти назорати пешвои муаззами миллат қарор дорад ва ҳукумати мамлакат ҳамарӯза баҳри самаранок истифода бурдани нерӯи барқ талошҳои зиёд карда истодааст. аз он ҷумла вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ ва инчунин ширкати саҳомии холдингии барқи тоҷик низ муроҷиатномаи худро ба мардуми шарифи тоҷикистон ирсол намуданд ва шумо як чизро эҳсос кунед ки тамоми қишрҳои фаъоли ҷомеа аз он ҷумла зиёиён, ҳизбиён, волонтёрҳо, ҷавонон ҳама дар паҳлӯи шумо ҳамин рӯзҳо бар ба бар истода корҳои фаҳмондадиҳиро ба мардум расонда истоданд ки ҳамин нерӯи барқро мо самаранок истифода барем. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? аз он шаҳодат медиҳад ки мо халқи тоҷик ҳама сарҷамъ ҳастем. мо ҳама аз як гиребон сар мебарорем. мо ҳама ватанаморо якҷоя обод мекунем. мо ҳама дар партави сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат сарҷамъ ҳастем. дар урфият мегӯянд ки зӯри мушт аз ваҳдати ангуштҳо ояд ба даст. ман умеди комил дорам ки ҳамаи мо муттаҳид ҳастем ва ҳамаи мо метавонем ин рӯзҳоро низ паси сар гардонем. чӣ хеле ки вабои заминӣ мегӯянд ё осмонӣ мегӯянд бо коронавирус ки саросари ҷаҳонро фаро гирифт ва имрӯз барқудраттарин давлатҳо барои пешгирии ин касалӣ оҷиз монданд ва шукрона ки имрӯзҳо бо талошҳои пешвои муаззами миллат, ҳукумати кишвар, вазорати идораҳои соҳавӣ ҳамаи мо сарҷамъ шуда ҳама қоидаҳои гигиенаро риоя мекунем ва мо дар муттаҳидӣ муқобили ин вабои асл низ рост истодаем. ва агар мо муттаҳид бошем, ақлу иродаи закӣ дошта бошем ва чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат мегӯянд ҳамин хиради азалиро, яъне ки дарки хуби сиёсиро аз даст надиҳем, ҳамаи ин аз сар мегузаронем ва бо сарбаландӣ ватанаморо обод мекунем. вақте ки ман бо ҳамроҳии гурӯҳи корӣ 40 нафар шаҳрвандон, яъне сокинони Панҷакент аз деҳаи Саразми 2 омаданд ки мо нерӯи барқ надорем ва мо як гурӯҳи корӣ ташкил карда ба деҳаи Саразми 2 рафтем. дар онҷа роҳа барқарор кардем ва дар як муддати кӯтоҳ бо кашидани 3 километр хати нерӯи барқ ва пайваст намудани трансформатор дар ҳамин деҳае ки аксарияти онҳо шахсони фақир зиндагӣ мекунанд, нерӯи барқ дода шуд. ман ба роҳбарияти шумо ба ҳайати кормандони соҳаи энергетика ки барои хизматрасонии босифати соҳаи энергетика дар шаҳри Панҷакент, дар ноҳияи Айнӣ, дар ноҳияи Кӯҳистони Махҷуд саҳми худро мегузоранд, миннатдории худро баён мекунанд. агар мо муттаҳид бошем, агар мо якҷоя кор кунем, ягон мушкилоте нест ки ҳалли худашон наёбад. ва рӯзи энергетика ман намедонам аз ман пеш бо шумо вохӯрданд ё нахӯрданд, баъзе корҳое ки вобаста ба самти кам кардани истифодабарии нерӯи барқ аст, ман таҳлилҳои ҳамарӯза мегирам. аз рӯзи 14 то рӯзи 21, рӯзи 20 ва 21 ман ба маълумот дар даст надорам ва дар дигар рӯзҳо ҳамарӯза 16 000 киловатт кам шуда истодааст истифодаи нерӯи барқ. лекин нисбат ба соли гузашта 100 000 киловатт зиёд истифода шуда истодааст. 50 000 киловатт дар корхонаи муштараки Зарафшон ва 50 000 киловатт дар шаҳру деҳоти Панҷакент ва аз рӯе ки маълумоте ки ба ман доданд вазнинтар дар худи шаҳри Панҷакент аст. ва дирӯз зиёда аз 160 волонтерҳо хона ба хона гашта корҳои ташвиқотиро бурданд ва ман умед дорам ки ҳамин маърифати истифодабарии нерӯи барқ
дар мардуми мо зиёд шуда истодааст. ва баъзан дигар ҳолатҳои санҷишӣ ҳаст. адори маълумотое ки ман дорам, аз истифода бурдани нерӯи барқ зараре ки ба ҷумҳурӣ яъне расондаи 22 миллион сомонӣ аз натиҷаи санҷиш зарар расонда, яъне ки ҳолати истифодабарӣ ё талафот бошад. ман эҳтиромона хоҳишӣ мекунам ки ҳар яки шумо бояд ки ба ҳамин касбе ки дорем содиқона, самимона, поквиҷдонона рафтор кунем, ба халқ хизмат кунем. ҳамин вазифаи азалии мо татбиқи сиёсати пешвои муаззами миллат ва татбиқи воқеии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи энергетика аст. агар мо худамон намунаи ибрат набошем, мардуми мо бо кадом роҳ аз мо ибрат мегиранд? муносибати хуби корӣ бо аҳолӣ ва поквиҷдонона рафтор кардан ба нерӯи барқ. ва инчунин ман дар суҳбатҳои алоҳида бо роҳбарии шумо доштам, мо кӯшиш мекунем ки тарзи истифодабарии муосири нерӯи барқро низ ҷорӣ кунем. хеле нисбат ба солҳои дигар соҳаи энергетика беҳад рушд ёфтагиаст. дар дигар шаҳрҳо ҳамин пешравӣ ҳаст. барномаҳои давлатӣ ҳаст. дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Хуҷанд аллакай татбиқ шуда истодааст. марҳилаи дигар дар шаҳри Панҷакент низ мешавад. ва ман гумон мекунам ки он мушкилоте ки имрӯз мо дорем, ин ҳам паси сар мешавад. бо як ҷаҳон ихлосу умед ва эҳтироми хоса бори дигар ҳамаи шуморо ба иди касбиятон табрик мегӯям. ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз ва рӯзгори хушу гуворо таманно мекунам. ташаккур. ман аз номи худам ва аз номи кулли кормандони шабакаи барқи Панҷакент ба раиси муҳтарам барои суханронии самимӣ изҳори миннатдорӣ менамоям. зеро дар таърихи фаъолияти кори барқчиёни Панҷакент бори аввал муҳтарам раис чорабинии мо дар муҳтавои дастури супоришҳо ва суханронии раиси шаҳри Панҷакент дохил гардидааст. дар ҷавоби танталимӣ собиқдори соҳа мусоқот азизов баромад кард ва аз лаҳзаҳои ҳассосу душвори чанд соли пеш дар соҳаи барқрасонӣ ёдовар шуд. ассалому алайкум ҳамкорони азиз, аҳли Толор, ман ҳамаи шуморо бо иди касбиямон рӯзи энергетика табрику таҳният мегӯям. барои шумо ҳамаи хушҳои зиндагӣ орзу дорам ва кӯтоҳкар дар бораи он корҳое ки дар шабакаҳои барқии Панҷакент солҳои душворӣ аз бунбасти энергетикӣ баромадани кишварамон шуда гузашта буданд мегӯям, чунки ҳамаи шумо ҳамроҳи дигар энергетикои бодиямо барои бартараф намудани ин мушкилотҳо шоҳид будитон, ҳамроҳи ман будитон. мана ин яке аз онҳо ин хати барқии 110 киловолтае ки баъд аз ҷумҳурии ҳамсоя ҷудо шудани системаи энергетикии кишварамон рух дод ва он азобҳое ки буд дар он ҷо ҳаматон шоҳид будитон. як хати барқи 110 киловолта ки тавонияш гузаронагиаш барои иқтидорҳои шаҳри Панҷакент, махсусан корхонаҳои саноатӣ аз ҷумла корхонаи муштараки Заравшонро надошт, наметавонист. ин мушкилот омада буд. хушбахтона бо ҷаҳду талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсан президенти кишвар ин масъала дар як муддати кӯтоҳ бартараф шуд, чунки хати кабелие ки аз самти Душанбе то айни меомад ва ба воситаи Омон барқ мегирифтем, тавонияш намерасид ва дар як муддати кӯтоҳ хати барқии 220 киловолтаи сӯхт айнӣ ва баъд аз он дар марҳилаи дуюм хати барқии 220 киловолтаи айнӣ Панҷакент бо аз навсозии зеристгоҳи рӯдакӣ гузаронда шуд ва ҳамаи ин мушкилотҳо айни замон бартараф шуда истодааст ва бартараф шуд. ва ман ҳамаи шуморо ки дар он замон кор мекардитон, фаъолият мекардитон ва дар ин аз навсозиҳо иштирок кардитон
برای همتون منتداری باید میکنم یک بار دیگر در این روزی اید و همه شما رو با این اید تبریک میگویم. این زمان البته چقدر که محترم رئیس شهر گفتن طلبات نسبتی انرژتیکو زیاد شده است چون که دشواری ها مشکلات ها حالی هم وجود دارد. یکی از آنها این تلفات قوه برق که آن را باید برطرف نماییم و در نوبت دیوم این اعتمادناکی فعالیت شبکه‌های برقی پنجکند از آن جمله خطای برقی 220 کیلووات، زیرسکورهای 220 کیلووات، خطای انتقال برقی 110 کیلووات که تلفات اساسی برق یعنی خراجات تکنولوژی برق در آن وجود دارند و باید برطرف نماییم. اینچنین تلفات هایی که از کمیرسکی پتری میگن این رو هم با گذاشتن حسابکنک های حاضر زمانی برقی و دیگر واسطه تکنیکی ما باید برطرف نماییم که این وظیفه اساسی انرژتیکای کشور از این جمله انرژتیکای وادی زرافشان باشد. و در این روز عید ما همه شما را یک بار دیگه تبریک گفته از رئیس محترم شهر برای این خدشناسی خدمت انرژتیکای ما منتداری بیان میکنم. و اینچنین میخوام در این روز عید تبریکات هایی که با من از طرف سابقه داران سایه انرژتیکی کشورمان اینجا شهرهای استرابشان، خوجند، کولوب، دوشنبه و سمرقند کتاب رساندن و شما رساندم که همه اونها شما را تبریک کردم با این عیدتان. و برای همه شما در این روز عید من تنصیحاتی خاطر جمعی، آبادی روزگار و برای کار موفقیت آرزو می‌کنم. خدمت صافتکارانه به نفع خلق و وطن همیشه سزاوار خدشناسی می‌گردد. اون روز هم همین اقدام نیک ادامه یافت. زحمت پیشقدمانی ساحه و نشان علوچه برخ تاجیک سپاسنامه توفه‌ها خدشناسی گردید. بخشیده به جشنگیری روز کارمندان سایه انرژتیک جمهوری تاجیکستان مطابق ماده 60 کودکس ملت جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهد. سابقه بسیار ساله و بینقصان کارمندان ذهنی را به اینوبت گرفته با عنوان فخری علوچه برق تاجیک سرفراز گردانیده شوند و در حجم یک معاش ماهانه وظیفه‌ای مکافات‌پولی داده شود. شریفов شاهرخ جانبویویچ سردار شعبه اعتمادیت و امنیت فنی جمعیت سهامی شده شبکه برق پنجکند. Латипова Назира Исоевна, музей главный судья Казани, главный советник Советского банка Панкина. Фирдас Нематулович,
به نقصان کارمندان ذهنی را به نوبت گرفته با افتخارنامه شرکت سهامی خالدین شده برق توجیه سرافراز گردانده شود و در حجم 50% معاش ماهانه وظیفه مقابل داده شود. رشید و صالحجان سنگینویچ سردار زیرگوی 22 کلام زندگی در سهامی شده برق توجیه. Атоев Шукрулло Зафарджонович, муҳандиси пешбари шӯъбаи сифатии техникӣ, ҷамъи соҳиби шӯъбаи шабакаи барқии Панҷагин. Шӯъразода Эраж Маҳмадович, муҳандиси пешбари шӯъбаи истиқболгоҳи барномаи фаннии шабакаи барқии Панҷагин. дӯстони азиз, бо ин матлаб бо сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд барои фаъолияти пурсамар ноил шудан ба нишондодҳои баланди меҳнатӣ, саҳми муносиб дар пешбурди соҳаи энергетика, иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва ба муносибати рӯзи энергетикҳо бо сипоснома сарфароз гардонида мешавад. Хоҷаев Шоим, танзимгари барқ. Амонқулов Юсуф, сардори шабакаҳои барқи шаҳр. Маҳмадқулов Нуралӣ, муҳандиси таҳлилгар. мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллии давлатии шаҳри Панҷакин сипоснома барои саҳми арзанда дар рушду нумӯи соҳаи энергетика, таъмини бо низоми нерӯи барқ, мусоидат ҷиҳати татбиқи расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, ҳамчунин бахшида ба муносибати 84-умин солгарди рӯзи касбии рӯзи барқчиён бо сипоснома сарфароз гардонида мешавад. Эргашов Бахтиёр, сардори шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакин. Додоева Гулбаҳор, нозири шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакин. Норов Шокирҷон, нозири шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакин. Шукуров Ҳамид, навбатдор, танзимгари шӯъбаи танзимгарӣ. Қосимов Валиҷон, шӯъбаи танзимгарӣ. Имомқулов Қӯзибой, ронандаи шӯъбаи нақлиёт. Солеҳов Шодибой, барқарори шӯъбаи муҳофизатӣ. Меглеев Зафар, Султонов Турақул, устои шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакин. Давлатов Ҷумабой, Шеров Маъруф, Шарипов Маъруф, сардори хадамот. Тошова Саломат, Некова Фарзона, Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи кормандони энергетикаи Тоҷикистон барои фаъолияти пурсамар
و صافدلانه سهم مناسب گذاشتن در تحکیم حرکت اتفاق کسبه و اشتراک فعالانه در حیات جمعیتی کلکتیو مهنتی بخشیده به مناسبت روز جشن انرژتیکا سرفراز گردانیده می شود. رحمت الله یوسف جان. برای خدمت‌های شایان، فعالیت بسیارساله مهنتی و گذاشتن سهم ارزنده در رشد سایه انرژتیکا بنابر به سن نفقه رسیدن مکافآتیده می شود. نور و برنو خدایبردی رستم، اسکندرов مولون، بورونов عبدالحلیم، محمودov محمد صالح، رجبov عباس، Электроэнергетический совет Содружества независимых государств награждает Хикматуллоева Насима за существенный вклад за расширение интеграционных процессов и развитие электроэнергетики государств-участников СНГ. Президент Электроэнергетического совета СНГ Новак. دایرکتور شبکه برقی پنجکی برای مهنت بسیارساله بین‌النقصان در سالن انرژتیکا بخشیده به روز برقشان سرفراز گردانده می شود. اکرمov عبدالنبی، برقخوار شبکه برقی قطعه مرغدار. غنی و رخشانه، یاروف علیشیر، سیاد سعدالله، رسولوف حبیبالله، سرمهندسی شبکه برقی دایره پنجکی. روزی و برنو، موین سرموسیق. نظروف ابلوبردی، رجب و خورشیده، نظارتچی شبکه برقی دایره پنجکی. عزیف ارزقور، راننده شبکه برقی قطعه مالیون. سیدوف لطفالله، مدیر شبکه برق. شمسیف خورشید، تعمیرگر شعبه تعمیر ترانسفورماتور. طاهروف عبدالقیوم، موظف خدمات فروش برق. نورماتوف دلمراد، برقخوار شبکه برق. توجیف قاسم، سرمخانیکی. بابکوف شریف جان، برقخوار شعبه موزه تریلگی. برهانوف سهرو، معبددار برقخوار زرتگاه ردکی.
орипов мақсуд барқдори шабакаи барқии ноҳиявӣ, халилов ҷамшед барқдори шабакаи барқии шаҳри Панҷакент, баротов сӯҳроб устои шабакаи барқии ноҳиявии Панҷакент, зайниев наҷмиддин барқдори шӯъбаи хатои баландшиддат, фахриев собир шаҳрдори шӯъбаи фаврии таъмирдидӣ, шамсиддинов соҳибҷон таъмиргари шӯъбаи таъмирдидӣ, саломов зокир корманди сохтмони шӯъбаи асосӣ, панҷ нафар имрӯз ба нафаха гузида шуданд ва ҳамаро ба ҳамин рӯз расонанд. масъалаҳои имрӯзае ки саросари ҷаҳонро фаро гирифтааст, бегонакунии ақидаҳои мардум ба он равона карда шудааст ки ҳар як гурӯҳҳое пайдо шуданд ки фикру ақидаи мардумро бегона мекунанд ва фарзандони мову шуморо ба ҳадафҳое ки худашон доранд пайваста мекунанд ва хилофи талаботи қонун ва тартиботе ки имрӯз дар ҷомеа ҳаст равона мегардонанд. ва ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки барои тарбияи насли наврас фарзандону набирагон беаҳамият бояд набошед. кӯшиш карданд дар кор ки ба ҳар он нафароне ки мову шуморо ба ин ё он идея талқин мекунад ҳушёру яъне ки хиради азалӣ ва дарки хуби сиёсиро бояд аз даст надиҳем. ва аз он ҷумла дар шаҳру деҳоти Панҷакент бисёр нафарҳо ҳамгиро шуданд бо чунин гурӯҳҳо. ва ман итминони комил дорам ки он нафароне ки дар толор нишастанд нисбати ин масъала бетараф нестанд ва кӯшиш мекунанд ки фарзандон, пайвандон, он нафароне ки ҷавон ҳастанд бояд ба гумроҳӣ нараванд ва онҳоро мо барои рост бояд ҳидоят кунем. ва чӣ хел боиси хушбахтӣ аст ки имрӯз дар ҳамин толор мо нафароне ки ғолиби озмуни фуруғи субҳи доноӣ буданд бо қадрдонӣ кардем. камтарам бошад имконият пайдо кардем ки онҳоро раҳмат гӯем ва онҳо ифтихори мо ҳастанд ва фарзандони мо ҳастанд ва онҳо имрӯз аз 6 нафаре ки дар шоҳҷоиза иштирок карданд 3 нафар аз шаҳри Панҷакент. сафи ҳамин гуна фарзандони мо зиёд шавад. мо аз азал яъне ҳазорсолаҳо пеш буд устод Абдулло Рӯдаки, баъди 1000 сол устод лоиқ омаданд ва устод лоиқ гуфтанд ки ман баъди 1000 сол меоям боз, чун мурғи ҳуҷастафол меоям боз, гар баъди 1000 сол ёдам бикунед, аз баъди 1000 сол меоям боз. мо 1000 сола нигоҳ намекунем. ҳар рӯз мо ба як лоиқу як Рӯдаки дигар пайдо шудем. мегӯянд ки то чанд ту бо гузаштагон менозӣ, бо Рӯдакию зи ҳофизи Широзӣ, вақт аст сари минбари озодӣ сухан, хайёми дигар ҳофизи дигар созӣ. ва имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки ҷавонони мо пайрави бобоҳои худ ҳастанд, пайрави гузаштагони мо ҳастанд. 5500 сол пеш мо шаҳр доштем, мо тамаддун офар будем ва имрӯз ҳам ҳастем ва кӯшиш мекунем ҳамин анъанаро наслҳои ояндаи мо низ пайравӣ кунанд. ва ман бори дигар аз самимияти роҳбарияти
شرکت سهامی خودنگی برخی توجیه وزارت انرژتیکا حکومت کشور مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و پیشروی معظم ملت نسبت برقچیان خیلی قناعتمند هستند. خدا کند که همه راهبرا همه خیل باشند، همه خیل غمی کارمندای خورد. من به شما بار دیگر صحت سلامتی، عمر دراز، روزگار خوشگوارا و تمام خوشی های زندگی را تمنا میکنم. صحتمند و سربلند. мо кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри Панҷакен, кормандони ҷамъияти саҳомӣ кушодаи шабакаи барқи Панҷакенро бо иди касбиашон самиману шодбош гуфта боварӣ дорем ки онҳо минбаъд ҳам вазифаи хешро бо ҳисси дарки масъулият иҷро карда ба манзили мардум гармию равшаниро арзонӣ медоранд.